Chui ta lo ni ta nge ni sek me. Chui kin chai ni ta nge long long de. Tu ni chu pau be lo kin ne. Cho le an ye lai la kam tam phi lo ni. This is why I don't want to apply lipstick. I already eat it. Video lagi lo. Let's see this one. Thao thì nè. Cái gì bằng cái dây ta pa? Okay, let's buy some potato. 3 kg are 100. Yay, I'm back to home. And hon pan ngal hitiu. I am so hungry. Hey, welcome back to my channel. Today we're gonna have pork liver, pork meat. Yummy. Okay, I'm gonna show my greens. This is onion. This is cucumber. This is dong tamu. This garlic. This finger, beans, tam, then my salt. Okay, this is my soup. Let's pray. Amen. Okay, let's pandai tiêu. Dong tamu panit tiêu ah. Good. Tu ni chu pau be lo kin ne. Cho le an ye lai la kam tam phi lo ni. Good. Voksa is my favorite.
The lipstick bit. This is why I don't want to apply lipstick. I already eat it. My total. Sungin ka. Chui tay luôn tao nhẹ đừng sẹo mày hả? Tuy cái tay đừng tạo nhẹ trong lòng đấy. Jigo ngep to hayo na tasikan niya dia. What? Don't tamot tu gan. Cái này thằng tư liền giáo theo. Mà sao cái này cho alung hết vào là cái này thằng tư liền thằng nhẹ tạo đâu cho. Thì này thằng nhẹ ở hậu bên. Hậu kịp. Chỉ hậu bên mới cho tôi nhẹ. That was a yummy food prepared by Miss Flo. Video xem thì tâm lên. Thọ đã làm mặc. Oh, sorry. Most of you complain about my speaking skill that I use jokes nga kapos hi na kaya katihan. Bune kini tham le piti ham bune ni le hoita akini ta. I was doing a joke and entertaining them, and they're saying back to me like that, and my brain is explode. That's why today I eat very slow and not talking too much. I hope you guys understand it, okay? Bằng này cái một số. Okay. Thanks for watching. And if you okay, thanks for watching. Cái baga các video long et pic si kun cái bag thu con ge na ai na subscribe khai mil poi tu like le mil poi tu no share le mil poi tu no mayam ai cái video yeng ba sing do yam nungai thank you to mathang da sa dum video to ra kan ni dum like subscribe do ka bi ka no ya sim siwa kalom di bak to say tur kanila. Okay, thanks for watching.